Kança bir yarım milyon dediğe hemen satıp aldı. Likör oluştu satıp aldı. Anam gayrı 7 milyonga satıyordu. Çölde böyle payla düştü. Bu nedir kalçılık? Biz ne yaparız bunu? Bunun da yok oyalar var. Andan çıkarı. Negisi SDPK Ligirmişi Partiya olgandan keyin Spor rayonunda köpten beri biz көтеріп жүрген мәселе болып жүр. Бұл СДПК-нын партиясының içindегі внутри плюрализм, мнение, демократия болған талқыларына бүгін өзіңер күбө болып жатсаңыз, біз СДПК-нын резолюциясын қабылдадық та. Ошол резолюцияны биринчи бөлүгүндө силер көрдүңөр, келген жерлерден келген делегаттар баары бир единодушно кабыл алышып, Атамбаевсыз СДПК деген лозунг менен кабыл алышып, анан экинчи кезексиз СДПКнын кезексиз съездин чакыруу. Үчүнчү СДПКнын ичиндеги полиция тазалоо жана татыксыз келген мүчөлөрдөн арылдоо деп мынакей баардык бүгүнкү ушул резолюциянын мындай толугу менен кабыл алып атканы бул аябай жакшы болуп атат. Жана ушу менен дагы жерлердеги коррупция менен күрөшүү деп өзүңөр көрдүңөр. Бүгүнкү келген делегаттар Сооронбай Шариповдун көтөргөн коррупция менен күрөшүү деген демилгесин өтө колдошуп, дагы ошол кошумча жерлерде дагы ушундай коррупция менен күрөшүү деген өтөлү деп көтөрүп аткан маселелер аябай жакшы болуп атат. Анан мындан сырткары дагы район конференциясы өттү. Эми жакын арада Сокулук район конференциясы болот. Сокулуктан кийин Кудай буйруса Аламүдүн районун өткөрөбүз деп натышат. Мына өзүңөр көргөн атайын бул конференцияга чакырылып ишке иш-чарага катышалы деп Ысык районунун келген мына балдарды көрдүңүздөр, СДПКнын мурунку ветерандары келип катышып, мына биз ушундай биз дагы катышып, биз дагы өзүбүздүн райондо ушундай конференцияны өткөрүп, съездибизди кезексиз съездди өткөрүп, Ысык атанын балдары көтөрүп аткан маселе бул аябай чоң жакшы көрүнүш болуп атат да. Бұл мындайда. СДПК жеке анын сатып алған оқат емес. СДПК ел үшін СДПК болып есептеледі. Ошон үшін СДПКдан қойт, мен де СДПКмын. Мен де кет десе кету құқығым бар, көпчілік шешет. Аны жалғыз мен шешкен құқығым жоқ. Ошон үшін СДПКдан кетішке, анын ел шешіп атқандан қай қыбырет кетпегенде кетіш керек. Мына ошон үшін СДПК елдікі деп айтылған. Ол биринчиси. Экинчиси, эми маселен мен агайтай, аларга мен айтарым, дагы айтарым. Эмчин ал жекелеп коррупцияга илингенди барын кетириш керек. Мисалы, коррупцияга мына маселен Сапари Сакыптын өзү билип туруп, ошол Бакиевдин кишиси экенин билип туруп, өзүнө руководитель кылып, эл башчы кылып, ошол иштетип алган. Мына bunu kantip beşikteki bolada şülötte bunun. Ne olup atkanı? Anan canakı tantere satı al deyiz. Bu tane tuğruş kılgan yok da. Hadi kıyışak teptirer. Buna şunday ek üç çoğundur. Ulan SDPK'dan geç girik. Kandayca olmasın. Uşun menin aytarım, öpçülüp. Oşun için çoğulup atağız bir yerde. Oşun için buna ulan şunu çıkarıp bir şeyine çıkarıp atağız. Al çalgısı elemeyenin, yolgusu çalgısı Atambay'dık mı? O işe SDPK eldik için, o için eldik. Bunu çıkarış gerek, el bilet.